Diyabete ntikunze kugaragara mu maza yayo, ibi bisobanuye ko utayibona mu minsi ya mbere ukirwara. Niba ubyibushye kandi ukaba ukunda kumara igihe kinini wicaye, ni ngombwa cyane kwipimisha byibuze inshuro imwe mu mwaka. Kumenya ibiro by'isukari mu maraso ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu, by'umwihariko ku barwayi ba diyabete. Mu gukora ibi, intego nyamukuru aba ari ugushyira urugero rukwiye rw'isukari mu mubiri ku buryo igomba gukomeza gutembera mu maraso ku murongo. Isukari izwi cyane mu mubiri ni iyitwa glucose, kandi iyi ni nayo umubiri ukoresha cyane bitewe n'uko ituruka mu byo turya, by'umwihariko ibinyamafufu. Hari n'andi masukari turya, urugero ni nka fructose. Iyi sukari nayo ituruka mu mbuto zinyuranye turya. Ku rundi ruhande, indi sukari turya ni lactose, ituruka mu mata, bityo izi sukari zose iyo zigeze mu mubiri zihindurwamo glucose kugira ngo umubiri uyitabaze nk'ingufu ukoresha. Ariko ibi si byo byonyine bitanga isukari mu mubiri, kubera ko umubiri ufite ubushobozi bwo kuvana isukari mu binyampeke nk'umuceri, ibigori n'ibindi. Ese ni ibihe bipimo by'isukari mu maraso byemewe? Isukari yo mu maraso ibizwi nka blood glucose, ubusanzwe bayipima mu buryo bubiri. Muri Amerika, isukari ipimwa ku gipimo cya miligarama kuri desilitiro y'amaraso, naho mu Bwongereza ndetse na Canada bagakoresha milimole kuri litiro y'amaraso. Bakunzi bacu, reka tubafashe gusobanukirwa neza ko iyo ukoresheje milimole kuri litiro ushobora kubona miligarama kuri desilitiro. Aha ushobora gufata ibipimo biri muri milimole kuri litiro ugakuba 18 ukaba ubonye ingano y'isukari iri mu maraso muri miligarama kuri desilitiro. Urugero, niba ukoresheje imashini izipima isukari mu maraso ukabona ingano ari milimole kuri litiro 5.3, urakuba 18 ubone miligarama kuri desilitiro 95.4. Reka dukomeze ikiganiro ku rugero rukwiye rw'isukari mu maraso. Ingano y'isukari itembera mu maraso irahinduka ku munsi bitewe n'ibyo umuntu aba yariye ndetse n'uburyo aba amerewe. Ku muntu utarwaye diyabete, iyo atararya ariko yicaye, ni ukuvuga ataryamye, igipimo kigomba kuba munsi ya miligarama kuri desilitiro 100 cyangwa se milimole kuri litiro 5.5. Mbere yo kurya, isukari igomba kuba iri hagati ya miligarama kuri desilitiro 70 na 99, ubwo ni milimole kuri litiro 3.9 kuri 5.5. Naho nyuma yo kurya byibuze amasaha 2, isukari igomba kuba iri munsi ya miligarama kuri desilitiro 140, mu gihe milimole kuri litiro zigomba kuba 7.7. Ku rundi ruhande, umuntu urwaye diyabete, abaganga bakugira inama yo kugira igipimo by'isukari mu maraso ku buryo bukurikira. Mbere yo kurya, urugero rw'isukari ruba rugomba kuba ruri hagati ya miligarama kuri desilitiro 80 n'130, ariko nyuma yo kurya urugero rw'isukari ruba rugomba kuba ruri munsi ya miligarama kuri desilitiro 180. Nubwo ubu buryo ari bwo bumenyerewe cyane mu gukoreshwa, ariko hari n'ubundi bukoreshwa kwa muganga mu kumenya ingano y'isukari mu maraso. Ubu buryo bwitwa hemoglobin A1C cyangwa se HbA1c. Ubusanzwe ubu buryo bukoreshwa muri za laboratwari zipima hirya no hino mu bitaro bitandukanye, by'umwihariko ubu buryo buzana ibisubizo ari ikigereranyo ku ijana.
ku muntu muzima utarwaye diyabete agomba kuba ari munsi ya 5.7%, naho ibipimo ku murwayi wa diyabete bikaba byiza bitarengeje 7%. Abatarwaye diyabete birumvikana ko umusemburo wa insuline mu mubiri uba ushinzwe guhoza isukari mu maraso ku gipimo gikwiye. Naho ku barwayi ba diyabete bitewe n'uko imikorere ya insuline iba yarangiritse hitabazwa indi miti itandukanye harimo no guterwa uyu musemburo. Reka tubibutse ko ubusanzwe ushobora kugura muri farumasi imashini ipima urugero rw'isukari mu maraso. Reka dukomereze ikiganiro uko ibipimo by'isukari mu maraso umuntu agomba kuba yujuje. Ku ruhande rumwe abantu batarwaye diyabete mbere yo kurya igipimo cy'isukari kigomba kuba kiri kuri milimole kuri litiro 3.9 cyangwa se 5.5 ndetse na miligarama kuri litiro 70 na 99. Ku rundi ruhande ku bantu barwaye diyabete igipimo cy'isukari kigomba kuba kiri kuri milimole na litiro 4.5 na 7.2. Birumvikana ko miligarama kuri desilitiro zigomba kuba hagati ya 80 cyangwa se 130. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku bipimo by'isukari mu maraso umuntu agomba kuba yujuje mu masaha 2 nyuma yo kurya. Ku bantu barwaye diyabete isukari igomba kuba munsi ya milimole kuri litiro 7.8 ndetse na miligarama kuri desilitiro 140. Ku bantu barwaye diyabete isukari igomba kuba munsi ya milimole na litiro 10 ndetse na miligarama na desilitiro 180. Mu buryo bukoreshwa hifashishijwe laboratoire zipima ibyo bita HbA1c ku bantu barwaye diyabete baba bafite hasi ya 5.7%, mu gihe abayifite baba bafite 7%. Birumvikana ko abarwayi ba diyabete igipimo cy'isukari yabo kiba kigomba kujya hasi ya 7%. Ese wowe ubwawe ushobora kwipima igipimo cy'isukari iri mu mubiri wawe? Yego rwose birashoboka utiriwe ujya kwa muganga. Ukoresha imashini yagenewe gupima urugero rw'isukari ufite mu maraso, kandi iboneka muri za farumasi zitandukanye ushobora kuyigurira. Uburyo iyi mashini uyikoresha ni ukwijomba agashinge gato. Ibi birababaza gahoro ariko hari n'abatabyumva. Hanyuma uturaso duke tuza nitwo winjiza muri ka kamashini ukoresheje akandi gakoresho bita strips ugurana n'iyo mashini. Ikiba gisigaye utegereza nyuma y'amasegonda make ibipimo ukaba wabyirebera wowe ubwawe. Reka tubasabe kuzirikana ko izi mashini zipima isukari mu maraso zikoresha uturaso duke, ntago bisaba amaraso menshi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane.
bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.